بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamasan ng kalasahan mga palanggo na agamasin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga mapatut na to pagsyukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala in dihilang pakita niyo waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala wi'a na sinadlaw ini amin yanubharaan niya pakita niyo dahil mga pangumulan na to maniyo-tiyo na wala parimatungin ajal niya inyari pa isab kita niyo kailo timutunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambok ding hamarakan sin Allah ta'ala tiutunay sin kita niyo amunain ipasampay in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadith sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hariin amin hikarayaw sin bangsa manusia katan labi-labin bangsa muslimin mga palangkong haram sin Allah subhanahu wa ta'ala intuan na Rabbul Alamin pipinit niya in mga manusia amin tiya taufikan niya pahinang marayo sabab in pagyan ng taufiq amin hanubharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambukipon niya tunyukan niya pahinang marayo amin yatin makna sin taufiq tunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya pahinang marayo hakatan manusia pini sin Allah subhanahu wa ta'ala in kanabihan iban sin karasulan tinyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa magad iban himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hahinang maray damit yan ingkatan sin umat dahil na zaman sin Adam alaihi salam iwan sin maka nabiyan sumunukan ya sambil limagpak in Muhammad sallallahu alaihi wasallam pili sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarew-rew na umat amin tunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahinang marayaw iban kahinapusan umat amin umat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit kian pini sin Allah subhanahu wa ta'ala ha umat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw na manusia amin tumukut kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha zaman sin pagda'wa niya pagpasampay niya sinagam Islam tinyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia amin manggayunggong di nila pasaran ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam haparakala sin agama ding nangan manahut niya sambil pamaaslab sambil niyawat panagwaslung siya nag-asad buo masi-masi in panggawot nila hakalam sin Tuhan harakan sin Tuhan kanila labay habitikan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pahiminang marayaw pamarad haunong hikarayaw iban magpasampay singkatan karayawan in Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya kita niyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ونسأل الله سبحانه وتعالى kamu longnya
mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw tuod ka magad halimpa sin syaitan, ayaw tuod ka mumurul habak kas siniyabayan sin syaitan. Sebab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sebab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala yasi'ul murul yattabi' khutuwati syaitan, hisin murul halim pa abakkas niyabayan sin syaitan bunal-bunal tunin syaitan yan mangdaaki pahinang zina mangi, hinang zina hikakani, hinang zina sin fahsya bagianun wal munkar iban sin hinang kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabungsihan sin syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabungsihan sin Tuhan Rabbul Alamin, kabungsihan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabungsihan sin kata muslimin. Dalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu mga namarat sa Allah ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, o kamu mga namarat sa Allah subhanahu wa ta'ala tumtumani bangsad dalam yarukum din hakalabbihan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rahmat ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo ya kamu mga namarat saya la saka minkum min ahadin abada di ilong ya rumah yaum iwan di lumano in hambok din kaniyo sa mata-mata selama-lama di walakin Allah yuzakki man yasha' buk malengkan min Allah subhanahu wa ta'ala siyaring mengat mamini bang hisiyong din hamanganano siyapiun niya lumano iwan dumayaw sababin Allah subhanahu wa ta'ala labi in labjo sin pangbulog niya iwan sin labi sangat makaingat din katutan yung kahalan mga paranggulhara masin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-agad iwan pangayo sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala patut sin tiap-tiap muslim angutong na Tuhan ni Rabbul Alamin. Sabab walaupun tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amanu ang papiatungtungan sin Allah ta'ala ya kamu mga amanu ya kamu mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala tungtungan yung bang bukul sadya kalabbihan sin Allah ta'ala pagparulikan niyo walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh bang sadya bukul kalabbihan sin Allah ta'ala pagparulikan niyo iman sin ulung sin Allah ta'ala kaniyo ya kamu amanu di ituod dumayaw in pangatayan sin kamu di lumano in pangatayan sin kamu di lumano in kakahinang niyo sabab magtagna in kakahinang din haniyat hanggang tiyag na aning pangatayan di lumano in pangatayan niyo di lumano in niyat niyo sambil di lumano in amin kakahinang niyo bang bukod din hakalabbihan sin Allah yang sin amin ulung niya kanyo ya kamu aman di ilong niya lumano in pangatayan niyo sambil pagkakahinang sin kamu in hambuk din kanyo di siya lumano bang maagad-agad ngayon kabayan ni hamukul kabayan sin Allah abadan salama-lama buat malengkan dengan rahmat sin Allah ta'ala yung kalabdihan niya katu taniyo ya kamu amanu pili kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala liyanu anni pili kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala hidayatan niya pili kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala nahinan kamu ta'u marayaw in Allah subhanahu wa ta'ala lagi maingat mamili din na mga ipon niya amin kabayaan niya lumayaw lumano lagi maingat kay ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi Allah subhanahu wa ta'ala yuzakki man yasha in Allah subhanahu wa ta'ala siyara in maingat mamini iban maminig iban siyara in lagi maka ingat maka hatirin ng mga ibon niya isin matuk
dumayaw iban parayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sabin Allah subhanahu wa ta'ala sangat inladyo sin pangdunggi masin panghati mapalanggo na aga masin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat niya bang ulu indeng ha mga kalabdihan sin tao bang pili sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang tao marayaw iban tao malanu pangatayan, malanu inniat, malanu pagkakahinang hinda siyo iban din kahilumano in kakahinang di lumano in pangatayan sin manu si iban sin kakahinang iban syari mga dabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin biak sin Allah subhanahu wa ta'ala hin Muhammad hininang sin kabayan sin Allah iban biak sin Allah ta'ala in mga sila magad kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam habitikan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab pila na rin ha mga nano siya nagbubulal beriman, nagbubulal maingat bahasa, nagbubulal malano bahasa, nagbubulal malano haparakala pag-agama, nagbubulal sambil ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah salam kita yang hinangnya sulang hisab habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sulang di anasin kimug dan harulan ini amin kama tauran din hamana nagbubulal bahasa beriman nagbubulal ahlus sunnah bahasa nagbubulal maingat nagbubulal tao nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin pangampu mara iwan sin kupya sa bang kita uling pag-agama niya sinusulang haraakan sin Allah ta'ala bandakan sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam iwan sulang hakakahinang sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga sahabat niya tuyo na maglawag sin kadalil-dalilan katandang na akwalul ulama bahasa Bagjiyari inyaun wairun dalilnya may tak kita lamun sin mga tauyan sin mga wahabi sin mga kata mabaya kumawa saja simpati sin tau mabaya saja amin iyanun sin tau siya alim siya maingat iban bunnal iban bahasa dengan mga hinang pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam banglang yaway na hinang sin Nabi yaway na hinang sin sahabat aw mga ulama inyan makajari man naghinang bahasa sin bihan biar sin pagmaulid bahasa maulid din Nabi banggat sabab imparakala ini dakan subay kita ni magbunyi-bunyi kata subay kita ni magbutang talpuling subay kita ni magbutang nakarandanan nga rin na mga amin sign atau akan hisulat din ng happy birthday ya Rasulullah atau mag-post sa mga Facebook yung happy birthday ya Rasulullah atau ununin na hinang natubi ang mga mag-fireworks atau akan hindi mga bustak-bustak magpalingkat ang ba aming magbustak patas yung langit nila na unubi ang mga ini sahayang rumwa mas malingkat na ungat to pagbustak patas yung langit ang rumwa ingan ini happy birthday ya Rasulullah naita sebab sila nagpaon kamoy sabsindihan hukuman iban sin kakahinang pagmaulid sinwayon na hinang sin Rasulullah iban way na hinang sin mga sahabat inikayan sin kita naman ma'akalun nasi fi hada hisul na ribarakal maparakala sin pagmaulid yan bahasa amin ikaw atau kita atau Rasulullah sin sahabat ima sin mga tabi'in mga tabi'in isin na rin maingat na parakala sin hukuman sin pagbaulid yan ikaw nagbuwal ka guru atau sahabat atau mismong baran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unang sabihin tawfiq kinugdan kaimu iya kau tayo manggod ko bang man kau tiyawfiqan sin Allah ta'ala pa ilmu marayaw dan ilmu mamutul iwan sin hinang pahikarayaw sin umat bukul hikapang laun
sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuyo na magbuwa ka sin dalil sin bukun maraya yung pag-istidlal amin pagyano sin ulama ni'mad dalilu wa bi'sal istidlal. Marayaw in dalil mo yan sa mangin pagpararan pagkawa mo pagmaana bang mayan hasupaya makawa mo sadyan simpati sintaw bat ang sumuport kay mo bat kaw iyan ang banturon aling bahasa aling hakalaunan amin pag iyan sin Quran awliya'us syaitan bukun awliya'ullah in awliya sinallahu ta'ala amin mga nanos ya manggahi pahidayat sinallahu ta'ala pakasabuntulan manggahi pamuhinang hikarayo sin agama Islam haditi kandakan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun manggahi kau pakalaunan hipakita Muhammadah sin mahadjana bat dagbus agama bahasa paglasa panabi sallallahu alaihi wasallam pagbunyi-bunyi sin kita ni may talong nyari kita ni magbunyi-bunyi misalin Christian yang bang dumatong pitsa kauhaan taglima bahasa sin December paglagoy niyo lang niya kan nabal isa at kalakkan rukun siya agam injawab sin mga muslimin hazaman sin Syiah Fatimiyah Ubaidiyah diha Egypt limat din akal paghatin wahi sin syaitan hati ko pa mga Syiah ang lagun na ito isang lang yan Rasulullah dia sin kapang lagu sin mga Christian yan kan Isa alayhi salam niyabot pa amin paaunin nilang pagbunyi-bunyi pag birthday ba sa real amin Christmas Terus bang kumugdan ni sa Rabi'il Awwal pinian na roon adlaw isnin ununo na ini subang sinbulan. Bang man kumugdan na adlaw isnin din na palagnan ka sinsubang sin Rabi'il Awwal sambil pagkahinapusan sinamin ini hang kapito nakapin sinbulan niya doon ha adlaw isnin ang pamagbunyi-bunyi sin pagmaulid bin Nabi. Ito sabihan buwa. Wahi sin syaitan amin siniyod pahilang sin Christian. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mantasyabbaha biqawmin fahuwa minhum. Sa may takbang lunganan in maulid pag-birthday sin Nabi di ko mabaya. Sinimana sin maulid amunin adlaw kapag anak bahasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kirog dan ha anak sin kaiwanan dan katong tali adlaw kapag anak di mana birthday na banggat sa pintao amin magbe-birthday ha anak ni hawaran ni ha isyusyunin amin mabaya maglamila ni magsulat sintaw po nilbad yan ni display birthday mana sin maulid dun bukol birthday namapatut banggat hariad to sumay muslim magbutang tapulin do sabi happy birthday ya Rasulullah bago tali-taliun ayuhal muslimin in pakaradyaan ini hisyo kita niyo ini inlabing barakkal bahasa amin magbunyi-bunyi mag-celebrate sin parakala sin maulid amin magbulan kita nilawi kita niyo malabjun akkal na to halagpaon kita niyo celebrate sin pag-maulid amin labi kita niyo malabjun akkal na to rin na sahabat hisyo kita niyo ikaw yung malabjun akkal din na sahabat ikaw ang labi maingat para kaya pag-aram rin ng mga sahabat ato hawaran sin Nabi babang yan tuwan daakan bangin kaunan yan agama di kaunin sin akkal ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sin agama Islam halom sin kauhaan tagtutahun timur ng Quran di siya mag-birthday di kaunin sin akkal atau hakamuhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katan ayaw min zaman nubuwa min zaman sin pagka-Nabi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inumul siya ka patantahon pagka numantagtuha utiyaon nawag kau kuno suy-suy haka patantahon nagtagna katurong sin ayat
kamu mantagtu tahun bang aun karuun celebration sin maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisyur Nabi Naina ikaw atau Rasulullah. Hisyur Nabi magbunyi-bunyi bang ikaw dengan agama ikaw atau Rasulullah. Bang patut-patutun Rasulullah. Sawirun to nagmaulidin Nabi way. Maka yan kolong may Rasulullah di si Wairun okay na. Kanto ko kung pasahabat. Hisin na rin barakal. Magpaawon sin parakalay. Ikaw ataw Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lari barakal na sin kato tanipiun mo ng ulama hadunya ini. Alim hadunya ini. Amin awliya bahasa hadunya ini bisa liniukan Abu Bakar As-Siddiq. Wala misan bisara misan sinyal amin minal bu'u magkajari wala timangu wala signal wala sinyalis ng simbasa Abu Bakar Siddiq inyong hinang kamu jiyari ka sa way sa pinian doon sin mga amin mga tao masub amin mga nagbuwal guru mabaya amin kumawa siya simpati sin mga tao ini awam nisab kailo magad kanila magpaon sin parakala ini parakala mahulog siya patasyabuh bil kufar mahulog siya pa amin paningog sino na hinang sin kafir bukon sa ito maksud mo tayo sabsuy palang bunyi isyuhat mga maulid naan pasal in problem din in maulid din na mahulog siya dagbus parakala araw iba ilpanay masin awam isin ibadat hangkalaw din ng mga manusia di magsambayang magpuasay sa itong mainitong da hamok duwato pasiyam adlaw mamuasa o siya itong baya na sing karaan niya di magzakat di magkatan way nakapil parakala dagbus pag-ara maroon kanya maroon kumaning pagmulod bang maiging pagmulod doon kanila way na wayong natuttimbangan mo siya Muslim at ko halkan hiyaraan sinkaywan ng tao awam in parakala pagmaulod may kaamura ko mga nakapin dumagbos siya Muslim pasal sin daw nagmaulod may ta siya nagmaulod pasal lang niya lasa kita sin kita pa Allah Ta'ala sin nagparakala kita sin kapag bata Nabi sallallahu alaihi wasallam kinugdan haadlaw ni basin bulan niya hipa kita tepalo dan sin malah sakit Rasulullah hipa kita patapa Nabi sinan kita malah sesabkani bukul yan indah akan kato sin Nabi waira akan way sinnat wairukun gamang pelangan pa sin Nabi gamang pelangan pa sin Nabi sana di nila na maingat in hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inan la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abd أو فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الحديث ini nang langi paparakala amoin hika angkat sin darajat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lini hapag ka manusia ni lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw niya ako lagbu abauka dia sin kapang lagbu kapang bauk sin kamu kan Isa alaihi dia sin kapang bauk kapang lagbo sin mga Christian kan Isa sambil liniw padarajat pagkamanusia hinang nila Tuhan aw anak atau anak sin Tuhan yung sin Nabi ayaw lanjutrun kama atratin nasara ibn Maryam ayaw niya pula yung lagbo abauka pasal bang ibauko ni Rasulullah hahadarap niya sin zaman kamu sin Nabi ay makatawakal sa indiyaman ka to patay manin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi-bunyian biag sirbik biawak-bawak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam di para patay ng Nabi ay sin mga sahabat niya mayroon na bangsad jaawal inkianuan kung ang sambil kita niyo maribunangan sin sahabat may tabihan nila ngayon pagbaok ibang panglago arasun niya makaliwa darajat sin pagkamanusia ni sahabat radhiyallahu anhum min Nabi Allah maka ingat syarak maka hati bahasa Arab sebab sila maka
isil Quran. Iban lagi sila impina kamabutol na manusia niya Rab habitikan pag-agama ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisyo kau tuan nagbuwal kau guru bahasa. Ang Nabi kau maingat in-explain sin pag-agama ini bat subay tudbini suwigaon sin jiyari ini mayroon kailangan mayroon dalil na Quran mayroon dalil na hadith sin iniliyangan hanggang na yan mayroon hinang sin mga sahabat pasal agama. Ini kayan sin kaiba ng bahasa amin nang laun amin guru nila nagbuwal gurus nang laun mga manusia muslimin awam magkahad ka mula ng sin mga tao yan. Sinuwairo nila nga dalil piyanglangan inhinang nato ini. May dalil na Quran, may dalil na hadith. Amin nang lani, may nikayan sin kami. Hanggang na yan wayroong dalil, pasal hukunakan. Ba't bang yan siya? Agama atau lawud hapag agama atau ibadat daakon sa kita lang sin Rasulullah bangsad dayan in pag-maulid amin pag-celebrate sin adlaw kapag bata haba sa anggalis hapag birthday sin nabiyan bangsad dayan sila lamud ha agama Islam di kau yung sinakal di manggaaki il Rasulullah atau di kau yung sinakal hindi maghinang yung barang niya ibang di maghinang yung mga sahabat radiyallahu anhum ibang sila mga tabi'in di kau yung sinakal hindi sila himinang sinsila na Nabi Awla makaingat sinsara laung simbasar ala al-aqal hari na sila himinang awang bisara huwa din na Rasulullah ibang sila mga sahabat sinjiyar yung halyan ang panayong intanda sin bukul siya lamud ilan bukul siya para kala ibadat in problema sin nagbuwal guru hangkan na nahingbong in kauman sin kita hulak na to ini ari na kamulay na yung tangaro siwo guru ng tandok pasal aun mga guru isang guru aun isang guru hiluhala maba sa siya magpawa patuwa mang hiluhala sin mahadyan ando kayo rin awan dia kato tanong mararana sabay niya't pag nasiyati ko ng graduate din hakuan biya ini oy masaldik bat hapids ko ng batkuan ko sakali kalaw nga ng bisara urin po nga ng kuwani ng bisara mukatan puting atas manglawag dalil din hata kitab-kitaban ngalan ng Shafi'i ibang sin mga amin ini mga guru hababaan sin Shafi'i ini hinggatwan na ba't jiya ginilang pagkuhan bangyan bumi Imam Syafi'i baka mo siya ka may tamang hinwa may tamang putingan at tawa putingon Imam Syafi'i salaf tuyo na gumawa din humangangan sina ulama hipagdalil hikayan kumisyan pa Imam Syafi'i man hisyo pa rin kanila makalim sila ingat sin sahabat maka ko mag-agama kadto ko para Rasulullah dia din yung pag-ibadat niya maka ko mag-agama banggat sa kadto ko para Rasulullah ay sila mga sahabat niya sila yung Nabi Awla kita ko sila yung bitikan ang pagkamari pamabaan sa bang nagsulangin hamabali man sinatasan alam ko patasan nila sab sila ting Nabi Awla magkapaham magkaingat sinsara sila Allah subhanahu wa ta'ala sa indikato ini kaya tao mga tao di tuod maraya amun mara in darajat ni hapangatun si mahadjana yung kabaan suway amin langat bitan patasin langit bat alim tuod siya grabe ningat lang ng nasiyat grabe ningat ng kutsa puting isab manglawang isab tao tuyo na yan long niya in siya di ikaw ang long niya sinat kalin siya amin panagnan himin ang simpagmauli din Nabi sabab lang ni nakida sin siya marugan sila ha Rasulullah bukul sila marugan ha Rasulullah amin iyan laknatun min Rasulullah mayroon makatawakal misan pa siya misan amin iyan ni Rasulullah laknat bukul yatin piyag dalil niya ba sa naghinang sin
panagnan nagbisin maulidin Nabi bukun kuno Syiah Fatimiyah pasalin mga Syiah Fatimiyah yung mga Syiah katan marugal kuno para bukun marugal para Rasulullah inkiarugalan nila sahabat di sila makatawakkal marugal inian marugal para Rasul pasal hawi sila kumawa dagbos sin pag-aangama misan pengkaunan nila kailu nakasiha haram kasabungalan nakasiha sa masirayan Rasulullah ini kilalasahan nila in tanda sin paglasa nila madyan nakasupraysan sambil ngayon pagkubur sin Nabi dito na nila sin zaman kabisita sin kami pagkadya sin nakauna amin mga Syiah yung mga yung pagkakubul-kubulan dito Baqiyah sambil umalog dengan panganon mga imalog pa kibla ikaw at imalog ito pagkubur sin Rasulullah mga para Rasul sallallahu alaihi wasallam ito kailangan sin Allah Ta'ala kailangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian ini mga palanggon ng Islamin Allah subhanahu wa ta'ala iniyan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwat syaitan o kamulong yung mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kami magad halimpa bitikan halimpa amin ini bakas pianawan sin syaitan hatinya khutuwat amin limpa bakas sinisiki bangagad awal min literal word literal meaning saya maksud niya hakatan kakainan sin syaitan sabun syaitan manglalaw imma kadha limpa sin syaitan bungal bunal tu tumtuman irum sin Allah talin syaitan siya na yan piya panjari sin Allah ta'ala rin na mga piya panjari sin Allah sa taon-taon in syaitan yan mangdaki pahinang zina hinang mangin ilo sin hinang kabung sin Allah sabay ta sabi sinagdarana asal sin bukal ibang bung sin bangsa manusia sebab dengan asal sin Adam alaihissalam lianat siya sin Allah Ta'ala nalang niya pa Allah kalang juro siya nalang niya ya Allah pag lianat mo pa siya sin Adam wallahi lang niya wa bi'izzatika dahil lang niya kakawasahan mo niya Allah bukan kayo sa kawasan niya misan pa siya rin ulalan sabi ng kawasan sin syaitan bang bukul doon sin Allah Ta'ala kani lang niya dahil kawasan niya Allah nasun kingkatan sin anak Abu Adam ini sasatun kolong niya katan sayang dah mabigtong ko sila katan kalau sila pinarkajanan sabi wa ini matawat kan iblis ini matawat sinullah ta'ala ini matawat sinullah subhanahu wa ta'ala siya hinang damay nadya siya nalang sinullah ta'ala magkatan bang sa manusia namarat saya pa Allah ta'ala o kamu namarat saya pa Allah ta'ala nalang sinullah ta'ala halikan iblis nagjuro wayong hinang nirway kumang laong kami na ayaw kami muro sin limpa ni sabi iblis manglaong iwan lang na iblis yan mangdahi pahinang zina hinang mangi iba sin hinang kabungsiyan ayaw nalaong sin Allah subhanahu wa ta'ala yakan mga namarat saya pa Allah ta'ala bangsab jamu kung kalabihan ko kani wang sin Allah ta'ala yung sin rahmat ko kani walang di dumayang humuk din kani sa lama-lama ri dumayang di parlam sin Allah Ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala mamini sin labi na ingat magpini amin tao hinang niya tao marayo na awon na yung mga manusia hanag buwalal bahasa maingat hanag buwalal isang bahasa aman sa inhinang dihinang sin syaitan naita pasal mga laun mga tao awam parang busun kayo yung katiman baw-baw bahasa dalil sa linyaw ni Jiyari hinang sa ni syaitan yung panglaong yan may tamuribaitan ya mga kataw tayo mangguran nagbubal maingat hagang Islam may tanatugibaitan ka sa mundalan bukul ang ilawin na ito pa yung tao hasupaya kang makaka uling maksumulit ang ilawin pa yung tao putingan mo pa siyang mga dalil sin kaya tanong kung matupi pagdalil ulian sabab siya namin yung simba sarap mangsin aming darajat mo suway ko mataasin darajat sini kau ruin mga tao taga ini umatawar kanan atau subay amin supaya taasan ng gajim atau dibilang kau bulan-bulan atau akan tahun-tahun zakat atau akan amin mahasil mo rin sa mga tao amin iyagab min hawa nafsu nila simulang haaka sin Allah subhanahu wa ta'ala tuyo na kayo siya magdalil magmatuyo hasupaya bisag dyan masula in bangatayan sin mga tao barkanan tao dayahan nila sin mga tao amin tanga kawasan
Ini kaya khitab imbis sin kami ni bawa na hiparungan po mga tao amin nagbubulag tanga panghati. Mga katao tayo murang nagbubulag huro, nagbubulag alim. Amin hinihinang sin hinang wala. Imam hinang nakariribda din na mga hinang sin Rasulullah sin sahabat niya. Batuk magbalik ba kita ni pa Quran ni sin hadith. Magbalik ba kita ni pagkakahinang sin mga ulama na to salafus salih. Magbalik ba kita ni manding kinita sin hinang sin Rasulullah sin mga sahabat iba sin mga tao aming tinukan si Allah Ta'ala tiyawfiqan niya pa ilmu maruntul pikiran maruntul ibang hinang habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan natulaw ng tao bukan natulaw ng tao Nabi sallallahu alaihi wasallam katulan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga pakauman sin mga tao jahil sin mga tao matuwas sin mga tao asal musyrikun sa iyabi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil simul pa Islam kilusugin bagiman pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyawfiqan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin tinuko ka na hinugot sinunin advice kanila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jimawud niyagan habitikan kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam taat kaniya halaway isang advice marayaw haraakan si Allah Ta'ala wahi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng taat hanabi sallallahu alaihi wasallam bukun Rasul sallallahu alaihi wasallam niyagan magad kanila ya duat, ya ulama, ya guru, amin guru nagbubuwal, ulama nagbubuwal, alim nagbubuwal, amin nagdadakwah, ya duat. Bukun kita ni magad hawa nafsu sintaw sukat dayahan barkan na tawa, binita na tulibaitan kasabunanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimatong pamakka kaingatan niya, asal pamakka risa. Maksud dimatong pamakka, amin puas na sin, amin katurong sin wahid, biasin sa kaulang lain Rasulullah biasin bago rin natong kumakka taong makka kaingatan mo lang lahasi asin Nabi dayahan syurafa umakka aun din ha mga amaon pangtungod lasi asin Nabi SAW mga tao dayahan tao barkanan kanilang kawasa kimusugin daw asin Nabi sallallahu alaihi wasallam tagla nagulutin dalam si Makkah sa bilinian kaniya Muhammad ta'al ma'an nu'minu ilahana sana wa nu'minu ilahaka sana yan yang Muhammad na hasupa magkuhan na kita hasupa yawin na ini problema sin kita hatungod magutong bisyon kita bisyon pag-aamar iba kawang niya Muhammad magsulot kita ni di ini na hati niya pagsulutan tayo hangkatahon makabkaw ka mo magtag-ipon mag-ibadat patuhan na mo o si magsiyasat makadami kayo hangkatahon atawa ikinunahon na mo hangkatahon makad kami kayo amin mag-ibadat batuhan mo yan o hangkatahon isa makabkaw ka mag-ibadat patuhan mo nalang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ano pa kayo sabihan misan pa lang niya hibutang ni halima po ini tuo insuha iban sin halima po laway bulan amin kako nintag ako nintag na pumirin na kako ini insuha iban sin bulan ako ning magbaya ini kung kumun kuka di tagamurilan sahaya atau wagandilan tagamu sahaya misan perin buka ko ibutang ni halima ko to insuha iban sin bulan na lawa ikaw ako magkay sabi na reaction niya sila Allah Ta'ala uwin datan ni kapoy pasampay ko dyan sambil nga tunay siya yung mga tao yun namin na ime niya Muhammad uwin kawan mga pagdaon mo yan hasupaya rin mo kami sa sato kawan mo siyempre na naman ikaw tipo na naman arta naman rin naman kayo baba ka uling naman hinang sultan hinang naman sultan baba kung mag-asal baroy ng malingkad din naman mo ikaw ayun dyan ko lang yun yan sinundaon mo yan ay nagkinalayaw pa yun hala ulang kawan mo ito gamur lang naman ikaw wala na yung nabi din nga ako arta din nga ako kuhan ibang sinundaon wey yung Rasul Sallallahu magsambil niya misan din mo ako sungay na simulan di ako malagkan yun ang dalgi ka ito tanin mga palanggo ng mga Islam subhanallah pagdakwa bukong karna ang Islam pagdakwa raman buhunan in kalaunan sintao awam hasupaya o masungkit dahin kanila
uno na kakarayawan din nga pangarta iwan sin kawasa iwan sin uno kay hikari mo din ha mga amoy din nakahasta na at wakat mga ini bukod na siya pagdakwa hikarayaw sin agam Islam sa pagdakwa hikarayaw sin ginhawabaran doon ha mga taudayahan ha mga tau barkanan ha mga tau kawasa ini kaya sin kami mga palangwan agam Islam agam Islam win nagtagda po Mutmalinkan Allah. Ina agama Islam bukun ka ako bukun kayo. Ini ikaw yung sinakuya kung nabubuwal guru, nabubuwal alim. Ina ako yung sinikaw, di ako sin Allah Ta'ala. Magpasan pa sin karayon, in karayawan, hikarayaw kanila. Bukun bang ka magdawan, hikarayaw, subi ang magbalik kayo karayawan. Bukun kita na ginang parinta. Ang hindi ko maginaman ko nagjihan. In kita nyo, niriyak sin Allah Ta'ala. Hanakahati ko sin Quran, pasampayan uling kasabunalan sil Quran uling kasabunalan sil hadith uling kasabunalan sil hilang sil Nabi sallallahu alaihi wasallam karena malasa kau hatay manghudmo amin mga safe siya dahil na mga kakahinang kabatulan kasirikan kakahinang nakabibigda dahil na hinang sil Nabi sallallahu alaihi wasallam na sil mga sahabat ni bangkaunan malasa pa mga mabayak mo pasampayan bisan pamabait Bangbat sabi mo katawag ka lang ikon layo. Dahil sinikon mawitod, mawita-wita, mawisod nila madto, pagkabayaan sinhawanap sunila. Kita na din lumay. Sa amin agaran mo sila, sang binasakayan, manglagko atas dalil. Jarihun hindi, jarihun sila, may silang jarihun mo kanila, atas ko magputing. Bang mayon kung makaka, dahil haun-uno nga kawasa darajat pangarta uno-uno pa inulil kayo inyan to nagdakwa kita niyo sinhawanap sunatu in Allah subhanahu wa ta'ala iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sahabat lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'alamu anna fikum Rasulullah ingatan niyo ya mga sahabat Ya ayyuhalladzina amanu ingatani ya kamu mga sahabat amanu ingatani wa'lamu anna fikum Rasulullah benar-benar tudian bunkan Muhammad Rasul sallallahu ta'ala ra'aknya magpasampai siya na agama Islam magpasampai sin karayawan di karayaw kayo dunya dan pagparlaw akhirat law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum bagi Muhammad yang nagad-nagad sin karayaan niyo magproblema kamu sebab hakabayaan niyo di maghambo in sibuk-sibuk pikiran yung pangatayan kanya-kanya mabaya yaun kanya-kanya mabaya yaun kanya-kanya mabaya hati ni banghi Muhammad agarun min kabayaan niyo wailun agama indah busni wailun agama maita pasal in parakar dagbus dumagbus in agama dumagbus sa kabayaan niyo mabaya ko di na suwang bahaya alam sin Nabi Oki awal na agam agam bangkay yung agam di kami sa magsimbahan dia sinambut bataknya itu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah izan li bizina lalu ya Rasulullah ini aku hinang sin zina sab masuba ko sin hinang itu yung Rasul sallallahu alaihi wasallam wala inyanauki katulaka uki nawang imuki yung Rasul sallallahu alaihi wasallam habata ayat tu subul-subul di magkami in kababayan si sahabat usinian siya bakaun sumulang dengan mga kaamaunan simbata hinang nilani toriya da kumanyon zina niya bakaun sumulang dengan mga kamaasan simbata babae pianayam niya sa hinang mangi zina terus aun asal izin sin Rasulullah kanya sin nakajari kumpas baru magkangin umat di magkangin mga kaanakan si sahabat baginyanin Rasulullah hul katulak ko jarihun ko kayo jarihun si Rasulullah ambok tawag jarihun na kayo kumpas mo nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum bangsad kay Muhammad magad kumahagad hakamatauran sin parakala kumahagad siya kaniyo lanit to magkaningi kamu magkaproblema kamu sabab doon na parakala ni hiyuunan kaniyo sin Rasulullah kamu magdugtol
kamu mahnik magbuno kamu. Sabi magridain niyo, sin iyagrihan sin Rasulullah kani. Di siya magridain ini, sin unin iyagrihan sin Rasulullah kani. Iba sin kiwa na sahabat, wahalong majarra. Iba sin mataubah para karaya. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa kauman sin mga tao kajahilan iman nagto pa Madina sambil dito kimusugin agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam doon piaturun sin Allah ta'ala imparakala sinagam. Bukun siya magad sa siyain agarun iban agaran. Siyain pangagaran hapag agama iban agarun doon kaniyain dagan sin Allah ta'ala. Iba sin hadith niya subay patut pagtaatan sin mga sahabat. Induat biakato tani nagbuwal guru, nagbuwal alim, nagbuwal maingat. Ando kailo subay kita ni magsifat sin sifat sadiq fil qawl. Subay kita ni magsifat sin sifat amo in kakahalarun in himunan iwan bunnal in kakahinang iwa sidulalaungan bukun puting supaya kahagarun, bukun puting supaya makahasil arta, bukun puting atas magputing supaya makakawa dahil na mga ununo hitutukbal palimani. In agama Islam uling daakan sin Allah ta'ala katutani ya kami nagbuwalaw maingat haagama hiba sampay na tuling di karayaw hamahadyan bukun kalagyan magputing supaya makakakaw sin ini personal interest ng sinbasa. In Nabi sallallahu alaihi wasallam manyaya nagdaya sin zaman nakaun hamabaya mag-personal interest nagkarayan na. Amin bangsa dyan sabsiyan niya hinang sultan na hinang na sultan. At mag-asawa rin ng mga kawayan pilihan ka ang misyoners mo ka dyan. Sa walang tema sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ita sabab bukun kami na agama di aksan dyan siya digainin hantang na to. Bukun ka pinagama rin ka makayari magbaya amin jarihon mo ha mga tao karayaan mo aun hasilun doon ka nila karayawan pagin mawawaran mo personal interest. Jarihon mo hindi makajari ha agama at jarihon mo kanila in wala jari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Nabi niya hisyuko isam hisyuko hisyuako amin jarihon ta hindi makajari at wadi ta jarihon jari may tatarimetan ka sa munalan sa hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sahabat langsung Allah subhanahu wa ta'ala law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum bangsad jalong ni Muhammad kimahagad tawakumahagad hapakataan parakala sin kamu magkawin kahalan niyo magkaproblema kamu sayin Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika hum rashidun. Salam sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala tiyawfiqanni kamu sin hidayatut tawfiq hidayatan kamu sin Allah ta'ala ya kamu mga sahabat sin hidayat tawfiq amin tawfiq pamahinang kamu tau marayo iban himinang kamu sin marayo tawfiq sin Allah ta'ala kamu ya kamu sahabat amin murul himinang magtaat kamu kan Muhammad iban himinang kamu sin marayo iban kamu pindakan kamu sin Tuhan ya Rabbul Alamin in tawfiq sin Allah ta'ala kanyo an habbaba ilaykum al-iman amuin piyasud sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo papangatayan min pag-iman bukun hat piyabaya piyasud wa zayyanahu fi qulubikum Naman iari-arihan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman nini doon halam sin pangatayan niyo amin di na mapaling yung pangatayan niyo pa ari-ari ruwa ay malingkat sabab walang nakita niya labi marayaw malanab malingkat masarap amin yung pag-iman halam sin pangatayan niyo ay mas sahabat in tawfiq pa sin Allah ta'ala kanyo ya kami mga sahabat wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-asyan yahum si sin Allah ta'ala doon ha pangatayan niyo hindi na sila mawaya umatog umaksep lumingi haparakala kakufuran bakas niyo sin nakaun iban sin amin himinang sin bukong harakan sin Tuhan niyo nakauna
iban sin pagmaksiat di naman ay maing pangatayan mo sin maksiat iban kakufuran kasyirikan sabab pialasa sin Allah Ta'ala piasub palong sin pangatayan mo umpag iman lagi iari-arihan niya pialingkat halong sin pangatayan hal kan mabungsi na kamu hangin ang bukul na parakala pag-ibadat long sin Allah Ta'ala mga sahabat ito ulay kamu rasyidun sila natin mga namo siya amoy manggahi pa hinang marayaw humurasidun manggahi pa minang hikarayaw iran sin marayaw haakam sin Allah Ta'ala ini kayan sin kami mga palanggung hakam Islam amoy ng hidayat at tawfiq sin Allah Ta'ala pa mga sahabat in kita niyo nagbulal maingat amoy nagdadakwa sin amoy hangaan kasabunalan sin pag-agama hilay ta natungkay in kasabunalan bukun kita niyo atas manglawag kadanin-danilan kakaroon sin tawawan bunal day sa buwan niya lagi arabin mo pabahasa niya lumagpakaw dalil da'if ang pumusabot ng sanad niya bahasa pataas ba't kau kakaroon sin taoy habis yan kaabilangin namin sanad niya pataas ay kau puting da'if ang mga tao hindi ko man sin hadith da'if kung saan mga ruwat mga tao nag-riwayat yun majhul di kaingatan bang isip sa in mga tao ang di ka tutan habang siya natuin pagdungog bahasa Arab ang kabtangan bisyara iban sin sanad sa butong pataas sila nga riwayat din kalkuan hikuan ngunit bahasa pa Abi Hurairah kung siya paltong Abi Hurairah dungog sin tao naman sa nawam sa doon na pangatayan mo kaingatan mo yung dalil mo da'if kaingatan mo hindi siya mo puting sa mabasan dyan ubantuhon si manusia mamaya kita magpaawin sin parakala hikarayaw ha mahadya na pagkahinato bukul na putingan sin mga magmuli dini hinang sinahulusong na isinagyan kayo labi ko labi ko may nakbong nga sahabat iniyan ko hinang sinahulusong hinang sin mga salap subhanallah mga palanggung na kami Islam in parakala na to angin patut na to pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala in tiyawfiqan kita niyo sin Allah ta'ala sin pikilan marayaw niat marayaw iwan sin hinang marayaw habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag ibadat sin Rasulullah dan sin mga sahabat ni hangkanin sa rayaw na dan bitikan pag-ibadat lang sin basa Arab aslam aqidah amin safe in aqidah safe in ibadat safe in kakahilang di na limiw amin siningod kau habitikan pag-ibadat sin Rasulullah iba sin mga sahabat ni rin na limiw rin nato ay nakoy lang mo sa jiyari ko para kali yung jiyari niya yan di isa makaliw yan ang sin mga sahabat labi pa isa paula in mga sahabat iba sin labi Rasul sallallahu alaihi wasallam may nadalamit mga palangguan na ng Islam ini ni Dagbos mawa na musadya hipasampay mahadya na labi-labiin mga tao awal ando kaino amin naman binubukita ni kita una to inhuro aagaran bangunang kibisere na simbukon di takan mablay sa barakala sibu kita ng awang sinhikayan sin kami hasupaya safe kita nga pag-aagama pangayo ko dalil ka ni bang nahinang sin Rasulullah bang nahinang sin sahabat bang way kundong nakaw ay nakumaga parakala pialingkat na dyan bisyara putingan niya dyan ko supaya niya pumahilis lang sin bisyara sin tawahuwa bang makanasihat biyan ahadarat sin manusia ikaw ini tanga na isa biyan na sin lingkat sin kuwan lang sin basa na mahis siya kamo sin kaptangan niya siya kaliputin na dahil na dalam ito maway kami kamapan kaniwang ang bisyara kung mapato maba na musad day sab hipasampay uling kasabunalan kaingatan sin kami iman siniyawin kami na kasabunalan tinitindog din naman panam ay ni parakala pagtuhan iwan sin pag-ibadat habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maba na mong ipasampay kani in kasabunalan hadalil awin halom sin ini panghati sin kami iwalinan na mudeng na mga ini nakawa manito ilmu dan mga kahuruhan sin kami maba na mong ipasampay kani supaya kita ni malawang hapag-aagama pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya di maaon in pagsusunod wa akhirat wat ka nakahinang ko ibadat sa kaliri tumbasan kayo sin Allah ta'ala sabab nita sabab way imamu
sabna kabibidda dengan kakahinan daakan sin Rasulullah mga sahabatnya nakabibidda daysab in hinangmu dengan mga hinang sin mga sahabat din kau tumbasan sin Tuhan sin wala niya akan kay mga hinangin urus mga ko tumbas pa Allah Ta'ala ini yang sin Allah Ta'ala kay minta di akta ko maghinangnya ini kau na huwat-huwat ini kaya mo na nag-diakisab ka mo inyari sa wistab kuwan hialim kuwan makajari ko ibadat ko malago ko yung pahanap hadalamnya tumakamasan kalasahan ando humalik kita ng mga biya ini kaptangan misan pabedde ng lingkat imasin sarap arakala puting iban kalaungan wa aqulu ma sami'tum namait kami hala palagasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.